Ramogi TV. Jatan piny William Ruto oro ote mare mar kuyo ne familia mar maneja bura ma Kilgoris Gideon Konchela ma otho e kinde mane oyudo thieth e kar thieth moro buore Nairobi ka. E ote mare, Ruto paro Konchela kaka jatelo mane ohero tiyo ne oganda kendo mane ong'eyo ni bedo jatij sirikal ne dwaro ni nyaka ng'ato bed ja adiera. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula opare kaka ng'ano mane kedo ne ratich oganda. Jagoro migawo mar somo John Ololtua opare kaka jatelo mane ohero weche mag somo kod nyayo kwe gwenge ma Kilgoris. Konchela notiyo bende ka jatend migawo e sirikal mosenindo Mwai Kibaki. Tunasema Mungu aiweke roho yake na ilaze mahali pema peponi. Tunaomba tu, Gideon alikuwa MP wetu na alikuwa MP wetu mzuri sana. Alikuwa ametusaidia wakati ile ya vita, alifanya amani kaingia Kilgoris. Na tunasema pia tunaomba ule mheshimiwa yuko Bwana Julius Sunkuli aendelee kuiga nyayo zake. Ambayo tumepata ripoti our former MP ameaga dunia na imetuchukua na msangao sana. Tunatuma rambirambi, tunahuzunika wote na familia. MP wetu, former MP amekuwa peacemaker, amekuwa na wenyeji vizuri, so tumehuzunika pakubwa. Kupoteza maisha ni kama Transmara yote, sababu yeye ndiye mtu alikuwa analeta amani hapa wakati wake. At least amani kulikuwa na vurugu hapa Kilgoris, huku boda yote iliisha. So ni hasara kubwa kwa Transmara na pia Kenya mzima. Wamepoteza kiongozi. Ikini matuo mar Ebola medokela chiedh nade pinje mag Afrika kamoting'o DRC kod Uganda. Riwruok mar MSC